Kining mga pagtulunan sa ebanghelyo nga ato karong gibasa mao ni mga paborito na kong example niya. Ganahan mo aning iyang mga sugo? Di mo ganahan? Kanang sagpaon imong pikas aping pasagpang pikas. Kanang kung kuhaon ikiha aron kuhaon ang imong kamisin ipadala sa kamisa dentro. Kung pugson kag papasan og 1 ka kilometro himuong 2 ka kilometro. Ganahan mo ana? Oh, tanawa. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa tetong tubag? Ginoo pamatia ang akong agulo. Unsa maning panganduya, unsa maning pag-ampua? Pag-ampo ni tungod kay nagkalisod o pag-ampo ni tungod kay hayahay ang kinabuhi? Kay nagkalisod, way kwarta, tingali masakiton, tingali gidaog-daog, gilibak, gidaot, gipersecute, gilutos. Mao ni mag-agulo kita, gisakitan. Nya kining mga sugo ni Kristo, dili ni siya makahatag na tog kahayahay. Siunan ka nagnay mo kuha sa imong butang, imbis imong bawion, pun-an na hinoon. Nya og sagpaon kay pasagpa, pabali-bali lag sagpa, pulos ni sakit oy, mag-ago kita ni. Nya inigingon nato, Ginoo pamatia ang akong agulo. Unsa may tubag sa Ginoo? Unsa kay tubag sa Ginoo? Ang iyang sugo, sagpaon ka, kulatahon ka, okay lang. Daog-daogon ka, papasanon kag karga, times 2. Times 2 ang gidayon. Nya human, nihaampo din ka, Lord, sakita ani oy. Ana, nya maminaw man gina siya sa atong agulo. Di ka mo ago anag patid-patiran ka sa imong bana, kulatahon ka, ago ka eh. Nya inigampo ni mo sa Ginoo, sa kay tubag sa Ginoo. Naingon dito, agwanta lang. Oh, posible yun. Di ang iyang tubag, tumana ang akong mga pulong. Mo na diha, ayaw paglipay tungod kay ang imong bana o ang imong silingan o ang imong ugangan bakaha, mihunong na sa pagdaog-daog nimo, mihunong na sa pagpasakit nimo, pero paglipay tungod kay nakatuman ka sa akong pulong. Kanang pagtuman sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, labaw pa kuno na sa maayong panglawas. Matod pa ni King Solomon, ang pagtuman sa imong kabubuton, labaw pa sa maayong panglawas, labaw pa gani sa akong kinabuhi. Ano siya? Bitaw. Di mo to. Ang pruiba ni ana, si Saint Francis of Assisi o pipila ka mga santos nga nagsunod sa iyang kinabuhi. Usa na ni ana si San Antonio de Padua. Portuguese man ni siya. Dato man ni siya kaayo. Anak man ni siya dato. Ang ilang pamilya, ang ilang clan, mga tinahod man nga mga dato. Parihasad ni Saint Francis, dato. Pero parihasad sila kinabuhi. Gibiyaan nila ang kadato o nagpuyo isip usa ka hermit. Nawa nagi kwarta. Nganong ilang itong gibiyaan nga hayahay man tato. Dito naman hinoon ni puyo sa kahimta nga mag-ago kag wa kay kaon, gutman ka, usahay daog-daogon pa kay makililimos lagi mga naong. Pero dito siya na attracted, dito siya ni puyo, gipili to niya nga puyan. Ang plano siyang ginikanan nga nindot kaayo para sa iyang maayong kaugmaon kay bright man kay ni sa tanan. Bright kay ba? Promising yung kaayo. Batanon pagod. Pero tinagod ani niyang daghanag achievement. 19 years old, wa na. Inila na kay ni siya. Pero nganong iya manggibiyaan, nya nisud man siya dito atong kinabuhi nga porting lisura.
tungod kay ang iyang tumong asa nako pwedeng tumanon in kung mahimo in a perfect way ang kabubuton sa Ginoo. Nya ang iya nang nakita kay bright man siya. Kung bright man gud ta nga na-align sa Ginoo ang atong ka-bright ba, kakita tas tinuod. Ang iyang nakita nganong si Jesus popariha sa St. Francis of Assisi ba. Ang iyang nakita nganong ang Ginoo nga tag-iya sa tanang bahandi sa kalibutan mipili man sa kinabuhi nga kabus ug mipili sa kamatayon nga bitayon sa cross. Unsa may daan ng kakabus ug kanang cross mo nay ilang pamalandungan. Nya nakita nila nga mao di ay makapasuod na tog maayo sa langit. Ang kakabos di ay ug ang cross kay si Kristo gasigi man sa ingon, bulahan kamong mga kabus, bulahan kamong magpakamatay para sa inyong gihigugma, di ba? Ana. Ngano mingaw man kay mo mga naong. Wa gyud mo kauyon ani. Oh na inig uli ninyo sa balay, mulahi gyud ngatong batasan kung tinuod tang nahigugmas pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, lahi. Natanawa si Akab, kanira ba sa Akab, maura ba tingali ni katong hari nga gi-suportahan ni kuan, propeta Elias, no? Katong gitagaag-uwan, iya pa yung gi-persecute si Elias, siya pa gitagaag-uwan. Karon nangilog na sa giyuta. Sunan ka? Dako kay siya giyuta, kay hari siya. Naalay gamay kayong yuta, kilid siyang gingharian, nga gusto niyang angkonon, niya wa gibaligya, di siya katug. Mura sa tingali ni siya hari sa Russia o hari sa Ukraine, dako na kay sila gahom, dako na kay sila giyuta, pero tungod kay naay gamayng desisyon nga di nila kayang dawaton, di sila katug. Kinahanglan yung gubaton ning lungtad na nirog pila na ni kabuan ang ilang gubat, dako na kay kadaot nga nahatag sa kalibutan ang ilang panaggubat. Tungod lang anang gamay kayong butang nga di nila kayang dawaton. Usay ngon ana biya no, na kay 100,000 na kwarta nga nay nakautang ni mog 10,000, di jud ka katog nganong di gid siya mobayad bisag partial na lang, di katog. Dako kay imong yuta, dako kayong yuta ana, muhangyo lang imong silingan o agianan nga usar gyud ka metros nya straight ngadtong mga gamay mga napo sad ka metros, so 100 meters nya ang imong yuta niabot og mga 2-3 ka hektarya. Di jud ka mohatag kuralo na hinoni mog maayo, piit na gid hinuon kay imong silingan, dako kay imong yuta dito bakante, buangon ka. Nya kun ilogon ginas imong silingan, di jud ka katog, ikiha gyud, sige yung hearing, binubuay gyud kwarta para lang anang gamay kayong luna. Karon mao ni nakita nila ni San Antonio, nila ni San Francisco, insya ang kanhi di ay pagsigig pangitag hayahay nga kahimtang sa kalibutan, daghan kag kwarta, gamhanan kay ka, kanang sundon gyud kas mga tao, kanang dako gyud ang imong yuta, mauban pa diha imong gahom ana. Mao di ay ni ang maghatag og kahasol nato, mag-agulo ang atong kalag. Og mao ni agulo nga kitay nagbuhat. Mas maayo pag mag-agulo ang atong lawas nga gibuhatan tas atong silingan kay malinawon ang atong kalag. Kung nagtuman ta sugo sa Ginoo, kulatahon kas imong bana, di man ikay ni kulatan nimo ang imong mang bana. So ang imong lawas nag-agulo, pero ang imong kalag gasigig ingon nga I love you very much. Salamat, natuman gyud ang sugo sa Ginoo. Sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas din agi ni sagpa patid na gini kulata. Di ba? Lord, napasobrahan og jutay. Wa man nagisultis Ginoo patiran ka, kulatahon ka, wa man nasobrahan. Nyaningon man ang Ginoo, kung kamo magtuman lang sa akong mga sugo, wa mo'y mapaabot didto, mura ra mog sulugoon nga nituman, kinahanglan gyud nga mosobra og jutay. Haron do na kuno tay merit. Kay ang sulugoon ko no nga igo rang nagtuman sa sugo sa agalon, dili angay pasalamatan.
Ang isulti ko no sa sulugoon, igo ra siyang maingon, "Wa ay di ko angay pasidunggan, nagtuman ra ko sa sugo." Kana gyung musubra, o di mas malipay ka, tuko na kas imong bana, iparok na kas bungbong sa kani, sobra gyud. Asawan? O kan mana? O yun mana? Mga yawanon man day mong tanan. Nagdungan yung uog lingo. Apil lang sa siguro ning nagtanaw na to sa online, otro sang mulingo. Hey, di ko ana. Mo ganitong batasan, mag-agulo ang atong kalag. Ug dili makatambal ang Ginoo ni anang maong pag-agulo. Nga naman, ato mang binuhatan. Di man na siya mutambal kung atong binuhatan. Pero kung kita mo igibuhatan, niya ang atong kalag, kanunay mutuman niya, hupayo niya ang atong mga kaguol. Munang mahibong ka sa usa ka tawo nga pertig yung lisuras kahintang, pero grabe ka malinawon. Muna'y gibati ni San Antonio de Padua. Pagkalisod tan-awon siyang kahimtang, nagpuyo nga naginusara, purting pobriha nga tiniilang maglakaw, magsigig pakilimos usahay para itabang sa iyang isig katao. Kapait niya magtanaw ka, purti maning datu ang tawhana, ngano maning galisod-lisod man ni siya, kalisod ba sa dani iyang gibuhat? Pero ang kasing-kasing ni San Antonio, perti ka malipayon. Mura sa si San Roque ba? Nga nung galisod-lisod man siya, ug misulti lang gin siya nga ako mao si Roque, ang anak adtong imong gipulihan dinis among balay. Siguro gito nga ang iyang uyuan mo, gito, uy, ikaw ba din ni Dong? Ari nga ni Dong. Ati manunti ka. Wa man sa siya musulti, nagiingnan siya, ikaw no, spy ka din hino. Buangon ka no. Ana, sanong-sanong na po siya. Agi preso siya dito sa kuan, underground siyang balay, o gipatay siya dito sa iyang pagkaway kaon o sa iyang sakit niya. Nganong galisod-lisod magito siya? Tungod kay ang iyang kasing-kasing wa na magkinahanglan o kahayahay sa lawas. Kani man kung magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo mga igsoon, testingi ragod ninyo, testingi lang, bisag ugma kutob. Karon lang adlaw, suway. Ayaw gyud supak sa sugo sa Ginoo. Bisag unsay sugo sa Ginoong nihaom sa imong kinabuhi, ay gyud supaka. Di ba? Hayahay kay imong paminaw. Ano bang wa jud kay sa ba? Nindot jud kayo. Di na kamuyaw-yaw sa imong anak na nabuang sa cellphone. Imo na hinong siyang tagaag snacks. Ana. No. Kanang imong anak natapulan kay imong laba, imo na hinong kwaon ang iyang mga bulingon kay imong labhan. Anong di man yapon mo yun? Kanang testingi ba? Ang imong bana nga muuli kagabi hubog hapit kada gabi hubog muuli nga imo dayong putak-putakan og yaw-yaw, karon imo nang atimanon, tagaan na nimo og unsay iyang gusto. Imo pang hilot-hiloton ang inig higda kay maglabad biya nang anang hubog, ako pala hubog biya sa kung labad biya nang usahay. Walay mo hilot dito pero nindot sa nang ikay mo hilot-hilot. Moingon na imong bana, nayabag naman tingin ning asawahan ano naman yung say nakaon ani. Ana, testingi, di ba? Pagka malipayon sa imong kasing-kasing, kana bang mubuhat ta unsay gisugos Ginoo, mawa mga atong sala, muhayahay dayon na dinhi. Mauna na nga mahimong balaan ang kinabuhi. Una si San Antonio de Padua, porting daghana sa iyang nahimong milagro nga buhi pa siya, batanon pa kaayo. 35 gud iyang edad namatay. Ako ni sud kog seminaryo, 31 akong edad. Napari ko 40 akong edad. Karong pitsa 22 aning Hunyo, mo 18 na ko katuig sa pagkapari. Nya makaabot pa November 24 mo 59 na akong edad. Na. Pero nag-ago giro ng akong kalag kay nangandoy kong daghan pang mupalit og slot. Nangandoy bitaw ko ana di man na para sa akong lawas mo bitang dili ko mag-celebrate og kinagmay lang sa nina kong paagi ba. Di ko mag-celebrate nga ako mo itagbaon. Mo celebrate ko pinaagi ang tong feeding adto sa mga kapilya, sa mga lugaw niya ika-22 niya ang ako nga magpakauaw jud kog ago og pangayo ninyo palit mo tag sa kaslat kung nalipay mo sa akong pagkapari. Haron mudaghan ni gahapon nahalinan ta og 103 kaslats.
Pakpak. Nya ako na sa nang giihap nga murag part nas inyong pahalipay sa akong pagkapari. Pasalamat ninyo simbahan. So niabot nag 549 slots ang para sa pasalamat sa akong pagkapari. Di ba? Pakpak na sad. Kun punanig mga dublihon ni kaduha ugma aw karon di ay awa na daghan-daghan ning halin ani abot pit sa 22 ubay-ubay gitag mahimong halin kanindot unta nga dili na kay magdugay makasugod na ta sa atong proyekto nga dako-dako kini atong kining atong kumbento nga tukuron kun mahitabo ni karon ra ba pit sa 30 no tos kapilinya ro mga tao kasagaran daghan kay ron ditong mga tao misa sa alas 5 tungod kay nakatampo sa dangato ditong paningkamot kitang mga parishioners dinhi online o territorial sa pagtukod niadto karon malipayo na kayo mga tao og masinati nila ang Birhen Maria nga nagpabaha na sa iyang grasya didto makatukod sa tadinhig mga additional nga mga developments maghatag ni kalipay o kabalaan dili sa atong kinabuhi kung dili sa tanan yung katauhan nga moanhi dinhi nindot kay na kadako anang grasya nya mga matay man kita sa amang San Antonio namatay man siya 35 iyang edad nga buotan kay nistanan kamo pa bang medyo may pagkabuangon so sa ato pa alabaw nako ato pa mga patyonon sa ta pero kanindot nga mga matay ta nga porting suura nato sa Ginoo kay gibukbuk nato tanan natong paningkamot para sa iyang simbahan para sa iyang lugar diin iyang ipabaha ang grasya para sa katawhan mo ni atong gibuhat karon dinhi mo na congratulations sa namalit sa wap kapalit suway ninyog palit tanawa di ba makaingon gid mo lahi ra gyud makaadik di ay gini ari nako katong pa picture nako ato sang adlaw inako unya picture ta picture ta pa din gahapon perting kapuyag pinictura ya nya ingon siya ga nipalit naman may pader hanto na lang hinuon mura na lang ilang nabatasan inig pa picture diri human akong misas Domingo gadag resibo siya pader man na picture ta ko ngali picture nanam din ni resibo imong kuan de imong slot aya mo palit sa sila dito ipakita ang resibo ba pader ene palit gari picture nya makasiplat sa tong uban nga gasunod nga naay resibo slot humag picture mo hong sad asam ta palit slot pader ko dito pisina lipay makalingaw ba nya makaingon kita Lord para imo to mahal San Vicente Ferrer imo to siyang imo diay nako di ana sa Cebu tang ako ang sod ni bulsa pero dipalit sa goy tuong mo paalkansi ko ninyo gahapon kay gahapon man ako nadawat akong stipend nipalit sa kog napo ka slots na 15 na ka slots 18 mo to akong kuan, 18 to akong gisaad. Gidali din ako gahapon kay mamatay niya kog sayo. Atong madali-dali 15 tulo na lay kuan. Kansi mo na ako. Ginay manindog ta.